Nekigenderwa cyo kongeraho umutindo gw'obuhereza ah'irwariro erikuru erya Mbarara Regional Referral Hospital ab'ekitongore kya USAID bakwatanise na Ministry y'ebyamagara bombekire Eikyeberero ry'omutindo ery'eigurwaho mu butongore izooba eri. Rabu ejemu ebika bishatu ekyokubanza neija kuba nekyebera ebiguna mycology ebiguna ebiguna mutajangwa ebiguna nabyo biine types hariho eby'omutwe hariho eby'omubiri so egyo niyo kuba ekya kabiri neija kuba nekyebera otunyama noijangwa akanyama wakatwara Kampala ngu wakatwara Nkai konka otutunyama ningashi specimens za histology kansa y'omuragwenda ntwenda kurenga twayongera specialized services omu marwariro gaitu aga Regional Referral Hospital no kwongera enamba y'abashaho omu bwingi konka n'omu bukugu tutugamba enamba konka ntugamba obukugu bakubaasa kukora. Omuhandiiki mukuru wa Ministry y'ebyamagara Dr. Diana Twine kandi owabakuriire omukoro ogu nagira ngu eki nekibonwa omwe ekibakuru b'eirwariro rya Mbarara Regional Referral Hospital biine kukwata kurungi. Okuba noyenda kukiza omuntu oshemereire kureeba mbu wamanya niki ekyarwire, so egilaba egi neeza kutuyamba kureeba mbu abakurwara nka za kansa tubaasa kumanya mbu aine kansa egi ningashi kansa egi kandi laboratory egi yonka kureka hati za laboratories tukombeka no marwariro gaitu hati ntutamu internet tutamu facility yokubaasa kutraininga ngu noboorabo lya nobaasa kuconnectinga n'abantu abaheeru abakugwa abaheeru mukore conference yanyu mukore video conferencing. Mukuru w'ekitongore kya USAID mu Uganda Mr. Richard Nelson kuruga omu ihanga lya America nagira ngu bokukora eki n'okwenda ngu abantu baganyirwemu na munonga aba batarikwebaasa. Were it not for the Ministry of Health's forward-looking policy of building up regional referral hospitals, elevating them to be key resource points for oversight and training for health facilities in their respective regions, we would not have built the laboratory here. Eikyeberero nirija kuhera irwariro rya Rufaro kukyebera endwara nk'ebiguna, eshagama, obukooko oburikumanwa nka viruses, kansa hamwe n'ezindi ndwara z'akabi nka Ebola, kolera, COVID-19 variants hamwe n'ezindi nyingi. Aha bwa TV West, ndi Akiza.